ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯇꯝꯕꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ MBBS ꯇꯝꯕꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯇ ꯁꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯇꯝꯁꯤꯟꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯉꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯅꯤꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯪꯖꯕ ꯑꯩꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯒꯤ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯋꯥꯟꯅꯤꯁꯦ ꯑꯐꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯇꯤꯆꯔꯁꯇ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔꯁꯇ even your colleagues even your juniors ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧ ꯇꯥꯕ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ you are the role model of our society ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯔꯥꯝꯅꯒꯔꯒꯤꯅꯦ ꯅꯣꯏ ꯔꯣꯜ ꯃꯣꯗꯦꯜꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯗ ꯇꯝꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 8ꯗ ꯇꯝꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯆꯥ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯃꯥꯏ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯅꯣꯏ ꯇꯥꯗꯣꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯗꯥꯏꯇ ꯆꯥꯎꯕ ꯂꯩ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯍꯧꯒꯠꯂꯤꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯒꯥꯏꯗ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯅꯣꯏꯇ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔ ꯆꯠꯄꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯥꯁꯨ ꯆꯤꯡꯈꯠ ꯇꯥꯕ ꯃꯊꯛꯁꯨ ꯂꯥꯝ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯗꯣꯟ ꯁꯦ ꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛꯇ ꯆꯤꯡꯉꯤꯀꯣ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯗ ꯆꯤꯡꯉꯛꯏ ꯃꯤ ꯗꯣꯟ ꯁꯦ ꯅꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯆꯨꯝꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯈꯨꯝꯗꯕꯅ ꯐꯩ ꯇꯥꯁꯜꯂꯒꯅꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯁꯤꯅꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯈꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯇꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜꯂꯤ ꯄꯣꯁ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯗ ꯍꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯑꯝꯇ ꯌꯦꯡꯁꯜꯂꯛꯑꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯕ ꯍꯦꯜꯂꯦꯕ ꯔꯤꯁꯦꯟꯠ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯁꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕꯗꯅ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯃꯤꯀꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯎꯗꯕ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯉꯝꯕ ꯈꯪꯗꯦ ꯅꯪꯉꯣꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯕꯗ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯈꯪꯗꯦ ꯀꯣꯂꯤꯛ ꯈꯪꯗꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯗꯦꯠ ꯀꯦꯁ ꯁꯝ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯍꯟꯅꯤꯅ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯣ ꯑꯁꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯐꯩꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ इचम चम हाइबदा who is helping you don't forget them who is loving you don't hate them who is touching you don't cheat them si discipline mahade chalni ko just foundation is a me moy bagi student moy bagi matang point la age aim मेडिकम पास हो रहे है ऐसे पास हो रहे कई दो नो है ना यूजुअली ओजा मैम नहीं मरुना से नोई पास तौर सा तौरी से माई मई कनो से बेग कनो मनिंग लेरी से पेरेंट्सिंग ममा मपा सिंह ओजा मैम तौरी में होगी हौब से क्लास 8 हो रहे आई करी तौनी कई तो आई इसासे कई तौहनगने ना अना इचम चम हाइनिंगमदि नसाना ngमजगदब नसाना पाम्बा नसाना हैनबा मयाम तौदे तौबंदेको नसाना हैनबा नसाना पाम्बा ngमगदब असे मरुइनो तानागदबदि नंग फादर मदर पेरेंट्सिंग मरी लेनबा अदुगे अखंबा अदुगे सब्जेक्ट खंबा ओजासिंग मशीन कोई एम होइदम नंबर 2 अमकम थर्ड ता लागे मथम स्टेप बाय स्टेप लागे सम सम ने अखोई जे स्ट्रीम तम स्ट्रीम से कने ना ए परसेंटेज वांगी
adu nate nang kambo stream na sana pamja bahina ba kari no sine number 1 arts majority arts ni tamise number 2 science number 3 commerce stream je khan doi se ai aim ni matung in latoi ma mon to se aim se asa ki stream na ai chum na exam hoy ge ba cham cham na bhas ni kan to se koi arts le dise khai di bhas eno se scope le arts ne aba ando arts tam ta aba mai medical non chake engineering chake agriculture chake by alai chake oja soi bajai ado science chake ta ba ye ato pa dum commerce pa ato mo mayam mayam thoye hoji kudi ase aim se adu cham cham na isagi stream se aim di mata maha pol le aba to se matang da college karma college ta boti to ni sine aba apoi matam da di private college am le ramde holy cross le ramne government school na yamani ekoi government school student ni to se pasla tamaga government school tamapon ta ni pa government school lay private college lay le coaching institute me am le ai na taja badane tam patient ka mayam lai nai cham cham na hang ya ba taja bada government school regular class tok de class is very important regular class tok de ai oja sing ta na bana te ko cham cham nai me second na koi private college ta nai regular class to ajan tak pe mai college to ma hande ja ponte do mai reputation do ajan tak pe third ta na koi coaching institute tai na Ajmon foundation lei sai vikas lei masida ma lei ba government college ka koi private college ta maga ne extra tuition mu to ba tuition na class ta tak pe bana ma tuition na ma manada bodo tuition mu to godra class to godra nganu matam phang de asa particular koi ki phajana is determined student sing do ai medical check kani ba inai ja moi koi coaching institute na tomna pe moi di par makun gare do da class ki ju mai tuition ki chu loin am tan puli do matam mang de nyang so nungai ba hel matang na study SSLC tamaga sahi kya tangmani lai SS loraga sahi kya tangmani makyam kuina tamgini lai se sadi ai se me SSLC pass hore na ai khamna sahi ni den tamdoi se maru ina sahi ni SSLC pass hore mina SS kare karaga SS so faraga ni man पर मतलब चकी दो BA खंगदे BSc खंगदे डॉक्टर खंगदे इंजीनियर खंगदे एग्रीकल्चर खंगदे डिफेंस खंगदे पर मतलब पजन चकी दो मित्र बा अतो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन on the best is administrative ni ko akoi mate administrative kya malai ajani malai ni on the best nation madura akoi ICS very important ne asi matam se icham cham na hai badane asi sehini se chabaga tummaga pabaga potka ka ko kitaba chabaga tumba jai des sehini masida fajana origani se nang mathangi step ta chatori do aside pung wang mi ko yam de hujiki highly competitive ne huji tawri se metric pass ho se ko ge assam dani se state kini to se ki do se CBSE dia to boy gre boy keno national ne alna ko ji ki competitive exam pun mak se national ne ba question number tani latoi se akona kai dale notice kai dale ba one of the backward mahon never high road ada adishu handanu lairika matani line pile ba gunpur ma khodisu jawri mata mahangano chahiye ni sitani amata naib da if you are waiting for the right time is now asini matam se chahiye ni se hojiki practically phangado ba student sing na SS
HS pass or HSLC HSL pass or HS tane very vast course metric tana satam like pe hujing na like se mayam ni taw je subject ma da khala se biology hai khala se ba author mani manga na like mong lai tar ma like pa ni sine akhang ba seniors akhang na ba afaba oja adu hang ta bakar ma like pa na author amutagi textbook amatang pop textbook amatang pop masing sa ina hai banate one of the ai post ki je tami matam da ai post ko je guide to man hai bana like single like power jamna par bana ko mauni tar mo iram do no kar mo porikha matam samma to jam waya ba man hai bana aja to su to re patro to pegam lai na ko tapos birakha lai na to pegam lai rase ai like to birakal man like mari mangana I balai ya ba ama khana ojana hai do khallo khallaga ne atopo larigam se leina mana ka ahin ma jawi site te isal wai like mot ke molo to kari ma mele site te isal dugi like ta du page ta du le ya kitang tips to nei san thamamba single like ta pa de tuition ni lai kai le class ke le ade kon mok to ka do isan thamoi single like po so no oi gani nei matam da mahanda ba ai kunai like pai de cham na kan da akoi matam da ne akoi science college jiji college ta lai ne jiji college ta lai bena tu ko de ge jiji college ta mi se aman ba cycle lam lai mi thau bo ja da boy ai ma khong ne sa le jum de khong ja 45 minutes changi chat pa side ke do ga da ai am ne ai na se pa gi du ai sa gi wari ne ningshan chale ba du ningshan laga alak pa ningshan lai du to pa gi du de how to he na ka jum na la ye like to ngo lai to dum tanam medium de coaching jo koi tuition ka torok te ne state forward ne koi du de san pa ra san torok ne ba akoi du matam da tu ko da science ke mile ne ba taram ge matang le mi taram ge amu sing na mamo thu ya ba ma ji delhi le masa buding ngam re ji ma na ma mak chala du mangi ma dum guide pe encourage story regular atina regular class attend to ta ba oja sing tak pi do regular class attend to ta ba ai na point to dis ai sai ge wari ni cham na on my experience first class na first class tawre na oja na soi na hai na ba aji chapter se mathang gi do adu ni mit loi mathang class ta ba ne tak pi gi ne na adu di tak pi gi do my class ta ga do numit to ayukta tak pi di do adu chapter to pan chakro just repeating first repeating to na chakro do adu chapter do that is the first division ni ko class to tai do o e sa ta ge do ka dum o masikra common o chumi na second division jungla la na the same chapter do din mi ta patok tumdri mamang da dui de on the first day division of humrak tore de maram makta koi exam la kane do pawna to course chawon ngasi gi se ngasi pahudra bane hayeng dum nanjangani hangche gi nanjangani ifa bo satta singdo mako ngor bhaben ta le e pabai matam uji ga pabai matam bakoi matam pabai matam yam pangame class le jum dum lai na kotha de like para ne par tum me ta sang na hai ra ma alo bata moyo sing puno makko SS amuso SSLC phajan pass out poi da makki a big congratulations and best wishes for your next class. Apoi samat doctor benene maiti doctor mayam se Manipuri Doctors Association Assam na koi punchal lab kra association se me abo apoi jokan khanari mayam me physician tori mayam pur me physician tori koi kai do sige na kunai ne help to sige na
financially help logodra find to daba de ama dum sana ko tawani hanak chai de hobu jaya ba apana hoji hali se government school pass to ba maiti mi chapona ma borbali de hoge government school pass to ba abo topar sido to khanari kana alo bada mayam puno mapu amukana tagat charaga matang se dosin jarage konjai